الباب الرابع الفصل الثامن الدرس الرابع درس نيابون كفصل ويت كمنهاج المسلم نيوتين ما يباح كونكو دغي wadegol fiha endir juldande yubahu hino dagani lil musalli julo won fi'lu umurin gollugol fiha kuji minha hino jeya e majji awalan aranundum al amalul yasir golle hun seda hun tun ka islahi ridaihi wanonde on tigi mojjintinta tiggare makko nden li thubuti sabutabutugol mislihi sifa mudum haysina kanyun tigi anin nabi ko yetta annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih ka sahih bukhari saniyan dimunu atanahnuhu matingol haranonna matingol fi yingo ma famin kinare indal idtirari ko sanga o lorritori ilayhi faade matingol bi mana sanga o hatto jini mon bi mana sanga lego awa nde dum concerni mo salisan tatabunnu islahu ko mojjintingol man fi safi on wondo ka nder safeol yejid bihi bijadbi sabu puudugol mo ilal amami adda mo yeso aw ilal wara'i ma artira mo baawo tawa mo hikkondirda on sengo nyaama ma sengo nano himo yalti dunyugol mo o naata ma himo naati dunyugol mo o yalta aw idaratul mu'tammi ma yiltindirgol ko duwoni alma do minal yasari ittira mo kanano ilal amami addira mo ka nyaamo ilal amami bi mana ko hani do sheikhu jom falju ka windugol do mano gasa machine on falji ka windugol ko ilal yamini hani wona amami ilal yamini faade kasengo nyama kono kambe wadi mo ilal amam kama adara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wono nelaado Allah yiltirno ibnu abbas abdullah ibn abbas min yasari be ittiri be kanano mabbe ila yamini be attiri be kanyamo mabbe on yido ko yamini be addi lamma waqafatu man kanko abdullah ibn abbas o arno o dari bil layli jemma yusalli taynelaado Allah hino jula o ari o dari ila janbihi faade ka sengo ko du woni nyamo nelaado kasengo nelaado rabi'an na yabunu atta tha'ubu ittugol ngaba sundulla onelaka wadugol dum kono singaba sundulla gon foli mo wadi haray himo yafa wadul yadi e wadugol wa wadul yadi e wadugol jungo ngon alal fami ka hunduko bi mana déplace gol jungo ngon ombira hunduko khamisan jabunu al istiftahu faljitegol alal imam faljutugol alal imam e do imamo wa tasbihu law isubbu hinana golmo in saha so yejjiti li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu ma ko nelaado man nabahu shay'un kala mo fali dum goddum fi salati kanir julde makko fali yaqul yo subhanallah sadisan jeega bundum daful marri dunyugol feƴƴowo taƴitowo bayna yadayhi yeso makko kanko juulowo on li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu ma ko nelaado ida salla ahadukum si goddo e modon no julde ila shay'in faade pehu yasturuhu kungo wadi hedode minan nas imurde yimbe ben fa ida arada si falama ahadun goddo non an yatajawazande o yawtirtande o taƴitata bayna yadayhi hakkune makko kanko juulo on goddo falama taƴitude yeso makko hakkune makko e hedode nde wadi nde falyadfa'ahu yudunyu on tigi fa in abasi tay feƴƴo on salike wi tun continue ay feƴƴa falyuqatilu yo habudu e makko fa innahu sabharay on don shaytan sabi an jedda bundun qatul hayyati wargol mboddi wal aqrabi e yare idi in qasadatu si tay dum fandaniki on tigi tay dum wubbino ardude e makko kanko juulo on wa ta'arradat lahu dum webitanike mo wa wata kanko fi salati mo kander julde makko li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laado ogotulu ware al aswadaini baleji dindi fi salati kander julde al hayyata wal aqrabi mboddi e yare sabi an thaminan jetata bundum hakko jasadi nganyirgol jungo makko gombi yadi juude makko de nganyirgol bandu makko dunka juude makko den stawini feddimo idi de tawno huwa dum ko golle goy min al amali yasir kono ko jiadu e golle hun sedam al mughtafari ya fa kon kadi tasi an jena bunno al isharatu sapporgol bil kaffi newre den liman sallama alayhi wonande on hiwri do makka der julde li fi'lihi sallallahu alayhi wasallam dalika sabu gollugol ne laado Allah sallallahu alayhi wasallam den golle al maddatul khamisa windande jawabere den fi sujudi sahwi no yewta en fi sujudeje gejji
man saha kala yejjutuɗo fi salati ka nder julde makko fazada o ɓeydi raka'atan darnde aw sajadatan ma ɗum sujudere aw nahawahuma ma ko nanditata e ɗin ɗon ɗiɗi wajaba alayhi haray waɗɗike mo an yasjuda nde o sujjata jabran ka heɓɓitagol li solati julde makko nden o sujja sajadatayni sujudeje ɗiɗi ba'da tamami solatihi ɓaawo timmoygol julde makko nden few summa yusallimu refti o salmintina ɗimmu wa kadhalika kono ni kadi man taraka sunnatan on accuɗo sunna mo akkadatan hara ko sunna tentuɗo min sunani solati immorde sunnaji julde ɗin sawan haraka ka yejjutugol fa innahu haray oɗo kadi yasjudu laha o sujjanayi on ɗon sunna tentuɗo mo yejjiti qabla salamihi ko adi salmingol makko wa kadhalika ko wanoni kadi an yatruka huwano nde o accata tum masalan attashahhuda tayya alwasata hakkundejo o walam yadkuruhu ona ɗon noon o andetali o ɗo tayya bil marrati ka laawol aranol aw dakarahu ma o andita tayya on kono baada an istatamma ko ɓaawo o gayni timmude few iman ko o dariɗo o andita fa innahu haray ɗon ɓaawo o lanni timmude ko o dariɗo la yarji'u ilayhi o ruttanta ko tayya on o continue o juula wa alayhi no fayimo noon honɗum joni an yasjuda nde o sujjoyta qabla salami ko addi o salminde mi anda si ɗon famude musidɓe julɓe wa kada ko wano ni kadi man sallama on salminɗo min solatihi immorde e julde makko nden qabla an yutimmaha ko adi o timminde nde o salminara no heddi darnde masalan ma darɗe ɗiɗi haray kon ɗum fawimo fa innahu haray kanko yaudu o ruttoto in qaruba so tawi hino ɓatti azamanu zamanu ngu fa yutimma o timmina solataw julde makko nden ɗon kadi toujours wa yasjudu sujja ba'da salam ɓawo salminde si tawi no woni o salmini julde timmali woni ha neɓi si o anditi ɗon haray julde nden boni ko yo ar o fuɗɗito o darna o juula wal aslu asli on bimana daƴƴiri tigi tigi on fi hadal qawl e nder ngol ɗo fi hadal qawl e nder ɗo konngol arrasulu ko fi hada e nder ɗum ɗo qawlu rasuli ko konngol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu e golle maɓɓe faqad sallama sallallahu alaihi wasallam gomɗi nelaɗo Allah salmini min ithnaini ka darɗe ɗiɗi fa akhbira bi dhalika humpita ɗum wonde he ko darɗe ɗiɗi goye salminirɗe en anditi hadise dul yadayni on ɓawto fa ada nelaɗo rutti fa atamma sola ɓe timmintini julde nabi mana ɓe juuli darɗe ɗiɗi hedditiɗɗen sabu no riwayaji ɗin ardiri nokku gono tindinani en ko julde alansara ɓe ari ɓe juuli ɗiɗiji hedditiɗɗen ɓa hari neɓaali ko joni waɗu tum ɓe andintina wasajada ɓe sujji ba'da salam ɓawa ɓe salmin kama qama marratan wano ɓe immorno kadi ñandego min rakati saniyati ka darde ɗi mere on andi ɗon no duwa joɗede tayeka ɓe immi walam yatashahhad ɓe tayyaki fasajada ɗum kadi ɓayi ɓe andi ɓe continue julde nden ɓe yiltitanoki ɓe arti fi tayyam ɓe continue ha ɓe gayni fasajada ɓe sujji qabla salam ko adi ɓe salminde wa qala on say ɓe maki he ida shakka si sikkitike hadukum goɗɗo e moɗon fi solati fi julde makko ne falam yadiri o wawali famude kam salla ko jil o juuli asalasan ene ko tati am arba an ka ko nayi o juuli o sendiniral haray kon ɗum o waɗata falyatraha shakka haray ko yo fero sikke ɗen few wal yabni o maho ala mastayqana e dow ko felliti kon kon ɗum woni ko felliti kon e mana so sikkitike ko ɗiɗi ka ko tati o waɗa ɗiɗi aray ɗon ko pelletiti ɗon o himo felliti ɗiɗije ɗen kantimi so jiɓike ko ɗiɗi ma ko goto o fellita ko wotere nde summa sujudu refti o sujjoya sajadatani sujudeji ɗiɗi qabla an yusallima ko adi o salminde fa in kana so tawi woni noon o laatike salla khamsan o juuli joyi shafa'ana lahu ɗen sujudeje ɗiɗi ɗe o sujji tefanoyay mo salataw julde makko nden intervenana mo awalegoy ha julde makko nden feppini ɗe in kana so o laatike salla itmaman o juuli no timmiri ay li 44 kanata ɗen sujudeje ɗiɗi wonay toujours targhiman moninirɗe li shaytan wonande iblisa amma man saha amma non on yejjutuɗo khalfal imam ɓawo imamu ta kanko ko onaɗo julnede o yejjita o waɗa ɗum ɗo ko duwaka waɗede ma o yejjita o acca ɗum ɗo haray fala sujuda alayhi sujudu fawakimo inda akthari ahlil ilmi e jungo ko ɓuri ɗuɗude jomiraɓe gande ɓen ko
parce que kanko imamu makko on rondimo ko imamu on woni chauffeur ko imamu on ƴettanimo garante ko ɗum si waɗi wota en jaɓu almo en si wona aaden ganduɗo ɗo ko aaden ganduɗo ɗo duwa waɗede almami par ce que ko kanko ni responsable julde meɗen nden illa an yashuwa imamuhu si wona imam makko on yejjita si imamu on yejjiti fi kanko yejjitali fa yasjudu o sujjiday ma hundude imamu makko on liwujubi sabu waɗɗagol mutaba'atil imami jokkugol imamu walirtibati salatihi e haɓɓindirgol julde makko nden kanko ɓawo bi salati imamihi e julde imamu makko wakati sajada gomɗi sujji ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabaɓe nelaɗo ɓe ma annabihi wondude annabaji Allah lamma sahatumande o yejjutunowo sajada o sujji ɓe kadi sujji tayle kamɓe ɓe yejjitali almaddatu sadisatu windande jeegaɓe rene fi kayfiyati sola to yewta en fi mbadi julde nde tigi julde nden kayfiyatu salati mbadi julde nden bi mana forme mayre on pratique mayre on hekoni ɗum an yaqi fal muslim ko nde julde on daroto baade do khuli wakati aba wakati on naati mutatahhiran ara ko laɓɓintiniɗo longal ko laɓɓintiniɗo soɓe ko laɓɓintiniɗo salligi ma ko tamiɗo si tawi ndiyan ala mayo mari ganto fi salligawol mastural awrati hara ko suuɗiɗo awra wonande sonnajo tawa ko yaltite makko ta fo no buumi ma wasin wodi ko yaltite makko ta ko yeso ngon enewe ɗen gorko on ɓandu no fo muɗum hino suuɗi surtout ila ka wuddu heɓi ka koppi mustaqbil al qibla ta ko fetoto ka qibla fa yuqimu laha o darnana julde nden hatta ida faraha hasi o gayni min lafzil iqama imorde konguɗi darnirɗi ɗin rafa o ɓanta yadayhi juuɗe makko ɗen muhadiyan bihima hara ko feppinɗo ɗe ha o fewnidira ɗe man kibayhi e balaji makko ɗin nawiyani sola o anni o ɗon non julde nden allati nden arada nde o faala an yusalliya ha nde o juulata qailan o wiya allahu akbar anniyagol ngol ɗon wona ko nano to woɓɓe gono inna allahu akbar allahumma inni nawaitu bi adai salati lmafrudati salati zuhuri li abi bakrini siddiqi yawmul arba'i ma ɗum yawmul ithnain kon to ɓe itti on dalil ɗum ko bidi'a non ɓe mara baraji e ɗum si ɓe watta lili ko bakkato ko lette ɓe mari e ɗum yoɓe accu faami nelaɗo maki juule no yiruɗon noon miɗo juulira yiltite ka tafsiru momi waɗi tafsiru bi maana sifatu salatu nabi min at-takbir ila at-taslim on yiyata ɗum nder ton on faami wa yada waɗa yadahul yamin jungo makko ñaamo ngon ala yasari ka jungo nano ka o ƴetta newre ñamere nden o dewta ka jungo ka ɓaawo newre nanere fawqa sadrihi o dewta ɗe ɗiɗi kala ka hoore ɓernde makko ko wiyete ko mojo juula fiɓindirgol juula ɗum tigiri ko noon nelaɗo Allah juuliri thumma yastaftihu rifti uddita julde nden bi mana o janga do al istiftah wa yaqulu o wi'a bismillahir rahmanir rahim kono sirran goy sirran koy gundo fa yaqra al fatiha ta janga fatiha hatta idha balagha haso hewti kawigol wala dallin qala o wi'a amin si tayoni julde nden ko feññintende ثم يقرأ رفتو جنگ سورة سمورة أو ما تيسر له ما كلا كونه ونيم من الآيات القرآنية إمر دي آيات القرآن دين ثم يرفع رفتو بانتا يده يود مكو دين حدو من كباي هاكا في عندو بلاج مكو كدي ويركا أويها ودقو ركو قائلا أويا دون كدي الله أكبر فيمكن كفيه ونيب إنا نوي مكو دين ميركو باتا إمر دي كوبي مكو ويمد أفنت لس صلبه تيكي مكو دين أي زهاره با مكو ولا يرفع رو بانتا لرأسه هوري مكو دين dinande wala nakke zuhara wuginali nde bal skon yamudduhu o fontande fi samti zuharihi e nder feppande ɓawo makko ngon niveau ɓawo makko ngon summa ɓolu refti o wiya wawata kanko raki an himo turi ɗon o ina subhana rabbiyal azimi salabi tati aw akthara ma ko ɓuri ɗum summa yarfa o refti o ɓanto mina ruku'i o yoka ruku rafiyan o ɓanta yadayhi juuɗe makko ɗen hadwa man kibayhi toujours ha ka fewndo balaje makko qailan o wiya ɗon kadi sami allahu liman hamida Allah nani on wonɗo yettude
hatta idha stawa ha so fotondiri kadi qa'iman ko darido fi itidalin ender feppande fotondirande qala inna rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ndo en ala firde ndo hayyete babben andi firumo ثم يهوي رفت يسويا إلى السجود فادي سجود قائلا ويا الله أكبر فيسجد سجا على أعداء السبعة إدو تردن جيدي ويكون دي ترجي كون دوني دون الوجه والكفان كوي سنغون إنويدن ديدي وني تاتي والركبتان إكوبيدن ديدي وني جوي والقدمان إتبدن ديدي وني جيدي ممكنا onyi bina jabaha tawtinde makko ne wan faw kinal makko ngal fil ardi minal ardi morde kalid sabunu wodi su jobe ta kinangal me mata leydi wa ilan o inna subhana rabbiyal ala salasalla bitati aw akthara ma ko wodi wa inda astayuni odui ke dum bi khairin kumo ifasan marayno laba thumma yarfa'u rifti o banto min sujudu ya ka sujudu qailan wiya Allahu akbar fajilisu o jodo muftarishan harako itida bi mana haray mo taggi koyngal makko nanangal ko doni jodi hore maggal tippi koyngal nyamangal harako wejjuto do rijilahul yusra koyngal makko nanangal jalisan ko jodi do alay hore maggal ko wete al iftirash nasiban tippo dal yumna jun koyngal nyamangal wa yaqulu wi'a ka jodi hakkon sujudeje den rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni nokko gono wattiton wajiburni bimana wajiburni ko heɓɓanala ko ɗum woni firo maggal on ɗo ko yaafalan yurmelan fewnan arsikala nokko gono ɓetti ton kadi warfani townala ثم يسجد رفتي وسجد كما سبق ونفكر نونان في تعالى كان جوتو ثم ينهض رفتي ومجنا للركعة الثانية دار للإمرين فيفعل قل فيها عند الجد ما كنت مثل ما فعل في الأولى فيها عند دار للإمرين مثل ما فعل سفنه ويرنونو في الأولى كدار للأرنر ثم يجلس رفتي وجودا للتشهد تيئو فإن كانت سي وقت اللاتك ثانية كديم ينكور ونسبة كما جمع ما إيدي هناك صلاة سبحة نجول سبحة فإن أريكم كتشهد كدون أو تيوتو ويصلى وجولنا على الناس يبقى بمعنى وجولنا يبقى وقت فيهم تيدو فإن أريكم كتشهد أو تيوتو ويصلى وجولا على النبي أكياكي ngongurendeng hadi fokki tipodu de on yafuto jemma on towi en dabba woni darnde hande on foto de yondinoren dum do fa in kanat salati ke saniyatan ko darne ke waqtu on ko waqtu mo darde didi ka salati subhana juldi subhani fa in wara kan ko tashahhadu ko yo tayyo wa yusalli ujula kad ala nabi don nela Allah mimana wada salatu nabi wa yusallimu wa sallimina qailan o ya kono salminirte o wi assalamu alaykum wa rahmatullah multafitan ko yittido ila yamin kasengo nyama ona non bandu dum fo yilete itego yo naace ci yitorte ko dande den tun on tigi yiltindirta mana ko hore den tun o yiltindirta summa yusallimu rifto salmina multafitan harako yitordo kad ila yasari kanana kadhalika wanno en kanat salati ghayru sunaiyatin wana waqutuji di darbe didi den fa inna kanko ida qarata shahuda si o jange tayyarano yan hadu ko yo maju kisam mukabbiran o habbira rafi'an o banta yada juude makko den toujours do kadi hadu man kibay haka fendo balaje makko fayutimmu o timmina ko doni salatuhu yulde makko nen alan nahwi do alhali alladhi on taqaddama feji do nane mo explique den adido do joni illa sonatun annahu ko woni yaqtasiru ko yo rabbini fil qira'ati nder jangin on alal fatihati e do ko betata kon hore faagiti aw illa sonatu annahu kanko den darde de o maji o imani do ma wotere yaqtasiru ko ngongre den do on acca hakke yaqtasiru ko o rabbin dinoto fil qira'ati e jangin alal fatihati faqat e fatiha on tunna yo wattu hunde don fa idha faraka so gayni jalasa o jodo mutawarrikan ko waddo mutawarrik ko on doni dum bi ifdaihi sabu ko doni memingol makko wal takkugol makko be waraki fawre makko nde o takkande ilal ardi kaledi direct hono sababu tippa kadamal yumna tepre makko nyaamere den
وبطون أصابعها إريد كل مهر إلى الأرض كليدي ثم يشهد رفتي أتيو ويصلي أجول على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ أمور بالله ألا من عذاب جهنم وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويسلم وسلم جهرا كان قائلا نويا السلام عليكم ورحمة الله ملتفتا ويتر إلى اليمين كسنغ مكونياما ثم يسلم رفتي وسلمنا تسليمة سلمنا ثانية إمو ملتفتا نركو يتر بيا سلمنا إلى اليسار فادي كننا وإن لم يكن به هايستيوني لا تاكي كننا مقعدون هاي غوتو فو إمو هاريكو يتر دونتون دونك هاري دارسو كات ender fasulun witti haray ko do woni fa hattare de yondinara dum do yiltode rewtoden dum do kadi natano en non on smati ko do woni darsu 5